ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Sengsang Perthai Hill State People's Democratic Party, kalaong, bakan yai penembait ya ke jingdawa ban penyo ya ke jela bapura nakabenta ke rilom khasi jaintia katkum ke artikel 371 ya gani la pentip da presiden ke HSPDP uba KP Pangnyang habaya keren bat kilat pathai khubor ha ka hanyo terik ukala lengkot arajar arpuwei hanong ba Shillong uba Pangnyang ulaya thoru baka parti kan saya keren sani bha ya gani ka mat ha ka Central Executive Committee jong ka parti kaban salong ha ubnai jimmang arajar arpuwei ha kaba an sawanyi shimbentalang da kinongkit kam jong ka parti na keleng kari khasi bat jaintia haba penksan halor kani ka mat jingdawa jong ka parti uba Pangnyang ulaong baki jait benreu khasi jaintia bat garo kia pher nadong shadong ha ka ktien ka thele bat ha ka riti ka dostor bat kumjuru ha ka jinglong jong ka snap bakarpang we ka step up of SPP la shiman barabar mai ping kalau ngi ne lang bat ka GOC to mo ti ka ba ya shmat na wai da garo state mo ga mai we mentapat ka garo hills ka don sa we ka state demand committee itu mo ile ka ko sini te niru kabang ila dan pa rin sujumot te nilek ta kata raji sujumot pamaki ki dawa untuk mata don komiti kepang bangan nek baka kencuk ya baru kai kita ni garo wa ese ki political party seru ki I support itu unsuri badan bakasha te ni pedaru kumka HSPDP min yak lang kunta Murphy balik bengi keren yang ini kasih language mo wala na umitu ya kaktin kasih jankia lani kubongi garo kaktin garo tiga mut ba ni ladak punta luksan snem kasih bagi ni aru empat itu yang lagi jadi don sa kaktin me kalia apa kajai benriu ni kasih ke waktu don kaktin macam apa tahu state dari India de ka jumut ke bangi salong kaktin ini SPDP dari mana kaktin mo abi dong naga mis te mongi don Nagaland mo ong Mizoram tu imut jadi Mizo Bihari kalau ni ki Bihar Assamese kimut ya ki Assam mo kata gede ga language mo ga kaktin ka klinga insumulin ban ile pasti tengi snow kum bahadu kunta kasi umsumula pa itu yani kum ka jaitan re kasi jaija lagi long ka we ni ki major tribal gudan ko northeast akadaw ya gede ni ktik ma yani bakade ban yach kama ya gede shujungi langi mla pa peki win kata rum re nonglim jong gani pa ti kan ya stem gudan na chama oke ya kasi jaija state de gede ai bakade jaitan re kasi na ge juni kan itu mo yani hagari India tela dengan Malaysia Delhi kan address mangangri Meghalaya mo ono Meghalaya ka jenjar kabi yaki tenda bakan ong mangade khasi penaru ka jenjar ki bantai ba kumkan tem tara doan ga ki bri na po Nagaland kinong ona kinagane ko gidi kinagane kiwan na ki kita ka ibagala ka keteng jong ka state mo ka dei ka identification jong ka jai bri ban identify ni sedari India ba jong idon kam ka keteng ka state jong hak ka keteng jong ka jai bri jong tata itu banyak identiti jumi ka keteng jumi ya ka niang rinjang jumi te ka baar par ka inji nong kin kelima subu kin kli ka tanga sutna par kli kata sumuntangi bat ki garo midon na ka jong ka identiti la ka culture la ka language mo la ka nanong mo te mentangi don kani ka bangi ong ka reservation job policy mentangi don 40-40 suppose mentangi they suppose it is a reality no is in a practical way day-to-day need of the people kamtam ki yakenya unemployment job sibul ina na kasin state ngathai automatically ka 40% kala jana malah belum 90% ni 99% kata aru ni buah khamat ba kata ka jai jungi kan don ka kata ba piong ke gi no yong ke gi no juga tumne kan kata ya kanta shubu mata ni kren ka tin gini kren dia ke dawal ese ka garo language ba ka khasi language shubu lada ngidon lang bat ka garo ba kasi bise pentit ba gani kecing suki kala badai na kadaw ba mo kejungi orang qualify bise kejungki kan palong qualify
te kat ban qualify me ki ingin asa kan prosem ru kataru kebu ingin hakai di perkat keba kata yang ingin ke SPDP lalu ingin ada kin qualify me ki kat ban identify ki bahasa intim identify dengan ini pi kum ka ta ke jeng orang la jong ka culture la jong language la jong status mo